akkanatti xixiqqeeffataniiti akkana nyaatan akka shimbirrootti jechuudha. Namni akka amma nuti haasofnu miti. Carraa kanaa kan arkatee haasawaa jiru xariiqul karjii qofa riyaad keessa bilbila kana. Sanuu bilbila wantaa jechuudha. Silaarra viidiyoon jiraate rakkoon ka dur oli uummanni. Reefti torban tokko mana kisan keessa asoon baanii irratti ajaa'ee jechuudha jiruudha. Namni yeroo reefkaa hojii hidhamu keessatti sadarkaa kana keenya. Yoo mootummaatti nyaanne yoo jaan uleedhaan nyaachisa. Khubzuma gogooduu tanaa almaa yoo wona jaan. Nuti waan akka badii qabnu nuti xiyyaara torbee takkatti isin galchuu dandeenya kan isinitti cufee karaa isinitti cufatee mootummaa keessanitti iyyadhaa yoo inni foormii isinii guutee disbaasee isinii fide torbaa takkatti isin galchinaa jaanii deebisaa kana nama booda fetan du'a jaanii deebisaa kana. Filis yoo kan dhageessan ta'e hawaasni keenya abbaa saadara kabajamoo leencoo baatii hojii kana hojjedhuuti. Filis ka xayyaaraa kabaasu mootummaa Suudiiti. Naayijeeriyaan achi ni jira torbee sadiin dabru guddaan. Keenya baatii 8 achi keessatti amataa kan jiru. Warri waraqaa biraatti rakkoo qabu san rakkoon jiru. Daa'imman keessaaf shamarran nama barra ji'a lama daa'ima ji'a dhabaa achi keessa jira. Manguddoo waggaa 80 achi keessa jira. Har'a nuti as kun barraaqansii taphachaa oola. Obboleeyyan kiyya wanni kuni biyya lolliinis hin jiru har'a koronaan hin jiru alhamdulillah lisbaasee qofa tolchuudhaa fi itti xiyyeeffannee karaa kabajaatti ulamaan keenya warra kaleessa makiinaa isin badhaase ummata kana gurra irraa hin cufatinaa ni agartanii imbaasii dawwallee gaafannee aboo itti muddaa amma bakka bareedaa dhuftanii jirte yoo isin dhiitanii warri gubbaa nu dhagaya jaanii deebisaa nu kana dhugaa jirtu namni rabbi sodaatus imbaasii keessa guutuudha. Gabanaaf yoo isin iyyitan imbaasiin galatooma. ገለቶማ ኦልፋዳ በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁንም። በአማርኛም በኦሮምኛም አንድ ደቂቃ እናገራለሁ። ሙኒርን እየተጠቀምን ሙኒር ይኸው እነሱ ያሉበትን ሁኔታ ነው እያሳያቸው ያለው። ወንድሞቻችን እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሳውዲ አረቢያ የሚገኘው እውነታውን ልንገራችሁ። እኔ ደውዬ ዛሬ ጠዋት አናግሬ ነበር። ወላሂ አዚም እነሱ ማለት ነው ከወንድሞቻችን ስቃይ ምንም እናተርፈው ነገር የለም። እኛ አይደለንም የበላዮች ላይ ጩሁ የእናንተ ድምጽ ፋይዳ አለው ይጠቅማል ጥቅም አለው ጩሁ ብለዋል። እንግዲህ እኛንን ማለት ነው ወንድሞቻችንን እያስገደልን ያለ ነው። የፈለገ መንግስት ሆነ ሰይጣን ሆነ የፈለገ ሰው ይሁን እኛ በወንድሞቻችን የመጣብን በምስኪኖች የመጣብን የፈለገ አካል ይሁን በላይ እስከታች ከቀበሌ ሊቀመንበር እስከ ፕራይም ሚኒስቴር ይሁን የፈለገው ማለት ነው ለመውቀስ ድምጽ ለመሆን ድምጻችንን ለማሰማት ለምስኪኖች ድምጽ ለመሆን ማንም አያግደንም። ስለዛ ሁላችሁም ባላችሁበት ቦታ በኋላ ያ ወይ ደግሞ ሰዓዲ ወይ አንድ ሰው ቤት ከፈቱልን እመጣለሁ የተለያየ ቤት እየከፈት ድምጽ መሆን አለብን ነው የምላችሁ። የሪያድ እስከሚደውሉ ምክር እናደርጋለን። እነ ከድር ሪያድ ላይ ያሉ ሁላቸውም ደውሎ ይናገራሉ። አንድ ነገር መገንዘብ ያለባችሁ ኢትዮጵያውያን አትሞኙ። ኢትዮጵያ ተብሎ እየተለቀሙ ነው። እኛ እዚህ በተለያየ ብሔርና በሃይማኖት ተለያይተን ይሄ መከረኛ ፖለቲካ ለያይቶን እንደፈለገ ያደርገናል። ግን ችግር ሲመጣ አሁን እንዳያችሁት ሶማሌ አላለም፣ አማራ አላለም፣ ትግሬ አላለም፣ ኦሮሞ አላለም፣ ሁሉን ነው ጨፍልቆ እየገደለብን ያለው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ችግራችን ሲመጣብን ግፉ መንግስት ሲመጣብን ሁሉንም ነው ጨፍልቆ የሚገለው ጨፍልቆ የሚያስረው እንደፈለገ የሚያደርገው። አትሞኙ። ችግራችን አንድ ነው። ኢትዮጵያውያን ነን። ስለዛ ሁላችሁም አብረን ባንድ ቲክቶኩንም ልክ እንደ ሙዚቃ እንደሚጨፍሩት ሁላችንም ችግራችንን በአንድ ድምጽ በተለያየ ቋንቋ ችግር የለውም። ቋንቋ መለያየቱ ብሔር መለያየቱ ችግር የለውም። ግን ማድረግ ያለብን የሳውዲ አረቢያ ወንድሞቻችን ጌም ስንጫወትም ብዙ ሰው ይዘን የምንቀመሰው ለሳውዲ አረቢያ ልጆች ድምጽ ሁኑ እያል መጫወት አለብን። ዝም ብለን ለራሳችን ጥቅም ብቻ መጮህ አያስፈልግም። ወላሂ አላህ ነው ይሄን ተከታታይ ሁሉ የሰጠን አላህ ነው። ብዙ ሰው ተከታታይ ይፈልጋል። ግን ተከታታይ የሚያገኘው 100 ሰው ቀልድ አይደለም፣ 50 ሰው ቀልድ አይደለም።
አላህ ነው ተከታታይ ለሰው የሚሰጠው ድምጽ እንዲሰማ የሚያደርገው አላህ ነው። ሁለተኛ ላይ የሚጨምርላችሁ ነገር ካለ እነሱ ያሉ ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ያሉ ወንድሞቻችን የደረሰባቸው በደል ከሞት ያላነሰ ነው። እመኑኝ፣ እየሞቱ ነው። ምግብ አያገኙም፣ የሚበሉትን የላቸውም። ሴት፣ እናት፣ አዛውንት፣ ትልልቆች አባቶቻችን ስቃይና ሰቃቀን ውስጥ ናቸው። ስለዛ ለአላህ ብለን ከአላህ እናገኛለን። ሁላችንም በፌስቡክ በኩል በተለያየ ሚዲያ ድምጽ መሆን አለብን የሚል መልእክት እያስተላለፍን ነው። ሪያድ እስከሚደውሉ ድረስ ሳዲ ቀጥይ፣ በተራ እናወራለን። ይቅርታ ነው የቅድም ስልክ ገብቶብኝ ነው። ሁላችሁም እንደገለጻችሁት ያው ድምጽ እንሆን ነው። ሌላ ተጨማሪ ነገር የለውም። የቻለው አቅም ሌላውን ነገር በጎን ትተን ለጊዜው እስር ቤት ያሉት የኛ ድምጽ ያስፈልጋቸዋል እና ድምጽ እንሆናቸው። በአረበኛም በአማርኛም እንዲሁም በተለያዩ ቋንቋ በቻለው ሁላችንም በአንድ ሆነን እስር ቤት ላሉት እህት ወንድሞቻችን፣ ለህፃኖች ለሚሰቃዩት፣ ያለ ምግብ ያለ ውሃ ብለው ለሚያድሩት ወገኖቻችን ድምጽ እንሆናቸው። የቻላችሁትን ያክል ሌላውን ሁሉም ነገር ቀስ ብሎ ይደርስበታል። ለጊዜው ግን በተለያየ ቦታ ኤፍቢም ሆነ ቲክቶክ የትም ቦታ ላይ የቻላችሁትን ድምጽ እንሁን እባካችሁን። ወንድሞቻችን የኛ ድምጽ ያስፈልጋቸዋል። ህፃኖች፣ እናቶች፣ እህቶቻችን የኛን ድምጽ ነው የሚጠብቁት። በቻላችሁት አሁንም ድምጽ ለመሆን እንሞክር። ኢንሻአላህ እነሱንም አላህ ይፈርጃቸው። ቴንክ ዩ ሳዲ፣ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ኬና ዱበት ሌላ ትግረኛ የምታቁም ኑ ግቡ። ኬና ዱበት ኬና ዮ ጅሬሞ ኮይን ሲዳማ ቀጢ ሌትስ ጎ ኬና ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሰማት ዲባ ሰገለን ኬና ጋሙ ሰገሌት ኮል ቀቢ sagaleen keen jiru kenna sagaleen kee xiqqoodha. amma xiqqoo jedhu የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሆይ ሁላችሁም አስገባለሁ። በተለያየ ቋንቋ ለሳውዲ አረቢያ ወገኖቻችን ድምጽ እየሆን ነው። አትሂዱ የላ ቄን Mark Nadagesa mi amma sirri amma sirri Nadagesa yen kiya kenna nagamne minuti qaba duba qalu batal ustaz amma dubba dayro sagalen keessa hojjetu kana baay'ee tokko ulfaadhu galatoomii waan inni jechuu barbaadu afaan Ingiliffaatiin. My dear respected brothers and sisters, especially to the Human Rights Watch, we just want to be the voice for the voiceless, for our brothers that is being detained in Saudi Arabia at this moment. According to the migrants described, the experiences of being held in service up to 350, it's been like a boiling water for our brothers and sisters in Saudi in a detention center. So we want to ask the Saudi government to ensure that all detention facilities meet international standards and take immediate steps to end abuse in its immigration detention centers. And also fair asylum procedures should be urgently established for our foreign nationals who may be at risk of persecution in their home countries. Saudi authorities should only use migration detention as an exceptional measures of last resort and ensure that its migrant detention and deportation comport with international standards under the UN standard minimum rules for the treatment of prisoners.
Every detainee should be brought physically before a judge for judicial review of the legality and necessity for 48 hours of being detained. Detainees should be released as a rule unless those detaining them can show a clear legal and factual necessity on an individual basis for their detention pending trial or imminent deportation. Saudi authorities should urgently engage with Ethiopian authorities and other governments whose nationals are languishing in Saudi Arabian detention and deportation centers. The International Organization for Migration and the UN Refugee Agency UNHCR are for the voluntary return of migrants to remain in detention. Integration in the country of origin, including psychological mental health justice. UNHCR should have complete access to any claim for refugee status and should also assess whether any organized return facilitated by the UN's humanitarian agencies involuntary. The Ethiopians interviewed by Human Rights Watch all expressed concern about returning to a country currently facing a rights crisis as well as a conflict in the eastern region of Ethiopia, which has resulted in a mass displacement in neighboring. So my dear respected brothers and sisters in humanity, we just kindly and nicely want to ask you to be the voice for the voiceless of our detained brothers and sisters in Saudi Arabia. The situation that they are facing in Saudi prison is at this moment is very, very, very high risk and dangerous, especially for our sisters, our mothers. So this is what I want to say to the world community. The second thing I want to also say in Oromo is as follows. Kalamada kanin yamanna nandeesu barbaadu ergaa mana hidhaa Saudi Arabia irraa arganne jechuudha. Beeksisa jalqabaa sheer waliif gochuudhaan lammii ofiif sagalee ta'uun abshaalummaadha waan jedhu dhaamsanuu dhaaman. Ergaa mana hidhaa Saudi Arabia irraa ifna. Kabajamtoota jaalatamtoota abbootii taayitaa biyya keenya sadarkaa gandoota irraa hanga sadarkaa federaalaatti argamtan hundaaf kabajamtoota jaalatamtoota artistootaa fi ustaazota sadarkaa xiqqarraa haga sadarkaa gurguddootti argamtan hundaaf akkasumas kabajamtoota jaalatamtoota hayyottanii fi abbootii keenya hundaaf kabajamtoota barattootaa fi barsiistoota coommaa waamicha abboomaa waamicha kabajaa jaalalaa isinirraa qabna. Dhimma isaa waa'ee obboleeyyan keenyaa hidhamtoota Saudi Arabiyaati. Obboleeyyan keenya hidhamtoonni Saudi Arabiyaa karaa toora internet fayyadamuun akkas jedhan lammii isaaniitti dhaamsa hatattamaa dabarfachuuf. Nuti ilmaan keessan, nuti obboleeyyan keessan, akkasumas nuti lammii biyya keessanii fi dhiiga keessaniiti. Duraan dursee nagayaan keenyaa fi kabajaa fi jaalala bakkuma jirtanitti laga ce'ee tulluu qaari'ee qilleensarraa balali'ee isin haadha qabu jechuun afeerraa keenya jalqabaatti isin idhaansuudhaan haalli nuti yeroo dheeraaf keessa turree fi ammallee keessa jiru hedduu ulfaataadha. Nuti hidhamtoonni Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa waliigalatti hidhamtoonni waliigala Saudii keessatti dhibamaa jirru kunniin lakkoofsaan hidhamtoota kumaantamaan geenyee haalli mana hidhaa Saudi Arabiyaa haalaan waan jabaachaa jiruuf haalli uummata keenya hedduu obsa nu ficcisiisee jira. Uffata dhabnee qaama qullaa dhagaa qabbanarra erga ciisuu eegallee waggaa tokkoo fi isaa ol lakkoofsifnee jirra.
haaluma kanarraan kan ka'een lammiin Itoophiyaa Saa'udii Arabiyaatti hidhamnee jirru dhibeef rakkoowwan adda addaatiin sadarkaa lubbuu keenyallee dhaburra geenyee jirra. Lammiin keenya shamarraa fi dargaggoo daa'imaa fi manguddoota kanneen keessaa irraa hedduun keenya dhibeef rakkoowwan adda addaatiin saaxilamnee jirra. Haaluma kanarraan kan ka'een lammiin Itoophiyaa hedduun mana hidhaa Saa'udii Arabiyaa bakkoota garagaraatti irraa lubbuun isaanii haala salphaatti kan hedduu turan. Arrallee sadarkaa xumuraa du'aa fi jireenya jidduu lakkoo baay'ee ta'antu jiru. Nutis warri ammaaf dhaamsa dabarfachuu dandeenyu kun turtii yeroo muraasa booda lubbuun keenyalleen sodaa guddaa qabna. Sababni isaas mootummaa Saa'udii Arabiyaa tarkaanfii nurratti fudhachuudhaan lubbuu lammiilee Itoophiyaa beelatti uffata hunda nurraa baasanii shurraabii tokko waggaa ofii isa ol mana hidhaa haalaan hamaa keessa jirra. Uffata jijjiirannus hin qabnu. Saamunaa fi qulqullina bishaanis hin qabnu. Nyaataa fi dhugaatii ilaalchisee rakkoo ulfaataa keessa jira. Akkuma kunoo Muniir gartan kanatti obboleessi keenya Muniir daabboo takkitti qabatee kan agarsiisaa jiru kuni haala kanaan uummanni keenya dadhabanii ijji isaanii qaxraa bulaa bishaan akkaataa hunoo qalaasa hin qabanii bishaan bifa kanaan xiqqoo olii raabsaa dhugaa jiran jechuudha. Kun amma haala gartee obboleeyyan keenya mana hidhaa Saa'udii keessa jira. Bilqaata xiqqaa kana gartee bishaan yoonii fi tokko dhugee tokkoof hin kennine akka bishaan kun qusatamuuf bifa kanaan dhugaa jiran jechuudha. Waliigalame bishaan namni burcuqqootti qicatee dhuguudhaaf obboleessa isaa kaantu jalaa du'a. Kanaaf bishaan cuqqaallaa kunoo kaavara gartee bishaanitti akkanatti dhugaa jiran jechuudha. Kanaaf nyaata ga'aa nuuf hin laatan yoo dubbanne dubbii nuuf hin dhiisan yoo gaafanne dubbiin isaa filan reebichaaf haleellaa haalaan sodaachisaadha. Obboleeyyan keenya yeroo nu biratti dhukkubsatan gara mana yaalaa nuuf geessaa yoo jennee gaafanne nurraa hin fuudhan. Haaduu hogguu du'ee baasna ja'anii nu biraa deemu. Jechaaf gocha keenyaaf bakka hin laatan reebichaa fi haleellaa malee deebii gaarii takka argachuu hin jiru. Akka rakkoowwan keenya baasnee hawaasa keenyatti hin ibsanneef mobaayila nurraa guuranii haala jaamaa fi duudaa hiika hin qabneen adabamutti jirra. Anilleen carraa xiqqoo kana argadhee mobaayila fayyadamuun dhaamsa kiyya obboleeyyan kiyyatti dabarfachuu kooti. Hedduun gammada. Obboleeyyan keenya irra hedduun osoo rakkoon isaanii hin beekamne haala dhoksaa ta'een lubbuun isaanii dabartees hedduutu turan. Lammiin keenya lubbuun darban nu biraa fuudhanii deemuudhaan alatti eessa akka isaan geessan wanni irraa beeknu hin jiru. Yeroo muraasa boodaas baatiin qabbanaa na hidhatti nutti seenuuf deema. Nuti uffataas hin qabnu, nyaataa fi dhugaatiis gahaa hin qabnu, saamunaa fi qulqullina bishaaniittis hin qabnu. Rakkoowwan keenya haalaan sodaachisaadha. Rabbiin gaditti obboleeyyan keenya yoo isin tahee malee namni furmaata nuuf ta'u hin jiru. Kanaaf waamicha isinirraa qabnu yeroo muraasa keessatti sagalee nuuf ta'uun akka lubbuu keenya nuuf baatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafan mana hidhaa Saa'udii Arabiyaa irraa. Kanagaa dhaamsi hidhamtoota mana Saa'udii Arabiyaa keessaa nu gahee nuti illee hawaasa keenya jechuudha. Obboleeyyan keenya hordoftoota Amaariffaa kana qajeelee ittiin qophoofne namummaan dandeessan dabarsa inshallah. Sorry. በአማርኛ ባስተላልፈው በጣም ደስ ይለኛል ግን ይሄ መልእክት በእኛ ስላልተዘጋጀ ይቅርታ እየጠየቅኩኝ ያው ድምጽ ያላችሁ ድምጽ ላሌላችሁ ድምጽ እንድትሆኑ ልብ ያለው ልብ ይበል እንደሚባል ማለት ነው። ወንድሞቻችን በጣም መጥፎ ስቃይና በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት በሳዑዲ አረቢያ ውስጥ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ትልቁ ምን ጠይቀው ሂውማን ራይትስ ዎች ዩኤንኤችሲአር
እንደዛውም አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ይሄንን የኢትዮጵያ ጉዳይ በጥብቅ ይሄንን ይሄ ችግር አሳስቦት ይሄን ነገር በሲሪየስ ወስዶት እንትን ቢሉልን በጣም ደስ ይለናል። በሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የተቻለው በተቻለ መጠን ባለው ኃይል ባለው ችሎታ ቶሎ ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ አባቶቻችን ከዚህ ሁኔታ የተሻለ ሁኔታ እንዲያገኙ በቻለው በአቅሙ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። ሶስተኛ የሃይማኖት መሪዎች፣ የሰፈርና የመንደርና የቀበሌና የፌዴራልና የከተማ አስተዳዳሪዎች፣ አክቲቪስቶች፣ አርቲስቶች፣ ድምጽ ያላቸው ትላልቆች ሰዎች አገር ቤት ያሉት ከመንደር እስከ ፌዴራል ማለት ነው ድምጽ ያላችሁት በትምህርት ተማሪዎች፣ አስተማሪዎች ሁላችሁም ይሄ ጥሪ ለሁላችንም ለኢትዮጵያ ዜጋ ሁሉም የሚመለከት ነው። በተቻለ አቅማችሁ የምትችሉትን ድምጽ ላሌላቸው ወገኖቻችን፣ እስር ቤት ለታሰሩት፣ በአሁን በመጥፎ ስቃይ ውስጥ ላሉት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ድምጽ እንድትሆኑ በቻላችሁት ለምን የኢትዮጵያ ኤምባሲ የሳዑዲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሄዳችሁ እዛ ለምን ሰልማዊ ሰልፍ መውጣት ለምን አይሆን? ባላችሁበት ሳዑዲ አረቢያ ባለበት ኤምባሲ ማለት ነው ውጭ ሀገርም ሆነ ውስጥ ሀገርም ሆነ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውስጥም ባላችሁበት ከተቻለ ያው እንግዲህ የመንግስታችን አስፈቅዳችሁ በሳዑዲ አረቢያ ኤምባሲ ባለበት ሁሉ ሄዳችሁ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣችሁ በሰላም በስነ ስርዓቱ ለወገኖቻችን ድምጽ እንድትሆኑ ጥሪ አቀርባለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይሄንን ነው ማለት የፈለኩት። በተቻለ ግን በተረፈ ትልቁ የአላህን አላ ጸሎት ማድረግ ነው። ጉዳ ነው በልየንኮ ወበልየንከኛፍ ረቢ ከደጁዳ ረቢ ጭምስ ከደጁዳ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين እኔና ለእናንተ ማስተላለፍ የምፈልገው ትልቁ ነገር በተሻለ መጠን እኛ ራሳችን እስቲ አስተግፊሩላህ ወአቱቡ ኢለይሂ እንበል። ይሄ የኛና የወንድሞቻችን ኃጢአት ሲበዛ ነው አላህ እንዲሞክረን አንዳንዴ። ይሄንን ወቁ። ወማ አሷበኩም ሚን ሙሲበቲን ፈቢማ ከሰበት አይዲኩም ወየዕፉ ዐን ከሲር ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አንድ ችግርና አንድ የሚያስቸግር አይነቱም በእጁ ያጠፋችሁት ገር